Chukiola Marjong Klabalong MLA Dr. Numal Momin Arideng Pen Ayushman Bharat Card Kiron Pon. Vosik ni Paikre Po Surihini Ra Inkoi Raketom Arni Nilip MAC Constituency Kiparlo Chukiola Marjong Klabalong Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Momin MLA Arideng Pen Ayushman Bharat Card Mate Akejoy Pen Seka Chilang Ijiaphan Kiron Pon. India Prime Minister Narendra Modi kapanong pipon kidukelak arada tumaphan Akejoy Pen Seka Chilang Ijiaphan Ningkan isipen 5 lakhs atangka panong pipon lo. Ayushman Bharat Card lake kidukelak atum aphansi kapanong pipon. Kidukelak aradatum kisung ahut longle philang chainong chilong chejornang etla puson do piglopu matha pensi adontin anutin aphan 5 lakhs atangka panong ponlo. Labangso ajay mek Chukiola EP8C atum pensi patir piponlo. Bangso amaylong MLA Dr. Numal Momin Aman Pen Tetongdun Lapen Anup KR Brahma SDO Bokajan Tiren Singh Terang Assistant BDO Anand Singh Singha Ministrate Chaike Nanda Kasyap Ministrate Tirmanta Basumatari Ministrate Anparta SGB Atum Chukiola Mandal President Ketripen Chenglok Penang An Kethekiding Atum Chetong Dunsi Jai Mek Mesen Pen Pechun Pon. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Ayushman Bharat আৰু Ayushman অসম তাৰ অধীনত যেটো আমি কাৰ্ড দিছো Ayushman ভাৰতৰ আৰু Ayushman অসমৰ এটা পৰিয়ালত আপ টু 5 লাখ ট্ৰিটমেন্ট ফ্ৰী হ'ব যে দুখীয়া মানুহ আগতে ছাগলী বেচিব লাগে গৰু বেচিব লাগে মাটি বন্ধক দিব লাগে ট্ৰিটমেন্ট কৰিবলৈ মোদী চৰকাৰ এটা ডিসিশন লৈছে যে দুখীয়া মানুহবিলাকক ফ্ৰী ট্ৰিটমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে এই কাৰ্ডটো দিয়া হৈছে যে 1 বছৰত এটা পৰিয়ালৰ যিকোনো মেম্বাৰ যদি বেমাৰ হয় তাহলে আপ টু 5 লাখ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত সম্পূৰ্ণৰূপে ট্ৰিটমেন্ট হ'ব কিছুমান প্ৰাইভেট হস্পিটেল আছে এম পেনেল এই হস্পিটেলবিলাকতো আৰু কাৰ্ড যাৰ হোৱা নাই যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ডতো এভেইলেবল পাব আমাৰ এই ট্ৰিটমেন্ট যেতিয়ালৈকে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড গতিকে আজি আমাৰ ইয়াত চুকিওলা আগতে বোকাজানা দিলোঁ আৰু নেক্সট উইক মই দুৱাৰ বাগলৈ দিম দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে ভাল অপৰচুনিটি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ যে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা কৰাত আমাৰ সমষ্টিৰো দুখীয়া মানুহখিনিয়ে এই সুবিধাটো পাইছে আজি কেইজন কাৰণে এইটো স্মাৰ্ট কাৰ্ড টোটেলটো আমাৰ ইয়াতে 86,000 হ'ব তাৰে আমি ষ্টেপ ৱাইজ দি আছোঁ বোকাজানত দিলোঁ 1,000 আজি এতিয়া অলমষ্ট মোৰ দেন 400 আমি যদি কৈছোঁ আৰু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বাকীখিনি মাতিব নোৱাৰিলোঁ নিশ্চয়কৈ বৰষুণ দিয়া হ'লে আমাৰ অফিচাৰবিলাকে চিৰিমনিয়েলি আজি মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমাৰ টাৰ্গেটটো আছে 86,000 ফেমিলি হ'লে মোটামুটি অল ফেমিলি দুখীয়া মানুহ কভাৰ হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ এইটো মেছেজটো দিয়ক চেনেলৰ জৰিয়তে যিবিলাকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে এটা আপোনাৰ খালী এইটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো বনাব লাগিব আৰু যাৰ আধাৰ কাৰ্ডো আছে ৰেচন কাৰ্ড আছে কাৰ্ড বনাই লেম্পছত গ'লে হ'ল নহ'লে আশা কৰ্মীক লগ ধৰিলে আশা কৰ্মীয়েও শিকাই দিব কেনেকৈ কৰিব লাগে প্ৰচেছটো হেৰি ছাৰ যাৰ ঘৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেহেঁতৰতো কি ব্যৱস্থা হ'ব ছাৰ ৰেচন কাৰ্ড দিব লাগিব এতিয়া আমি ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ দুখীয়া মানুহ য'ত আছে এইবিলাক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম গতিকে সেইবিলাকে ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ লগে লগে আধাৰ কাৰ্ডটো আছে মিলাই পেলাই এইটো বনোৱা হয় কিবা ফিজ দিব এক পইচা নালাগে জিৰ' মই আজি তাতে কৈছোঁ যদি কোনোবাই পইচা বিচাৰে দালাল কোনোবা ওলাই লগে লগে পুলিচত FIR দিব আৰু এৰেষ্ট কৰিব ষ্ট্ৰিক্ট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে নট এ ছিংগল কইন গভৰ্ণমেণ্ট উইল দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে ফ্ৰী অফ লোকক অডিটৰিয়াম হল along beneficiary samilana mai kepedopon Nijang Karbi Anglong Rongkhang Constituency Kaparlo Han Lokrok Auditorium Hall along BJP Rongkhang Mondal Committee Pen Party Ponsi Mahajana Samparkan Abhijan Beneficiary Samilan Amai Kangnipon Pinibang so Amai along Nearbor Borapen Amai Pachepahem Puponsi Rongkhang Arlo Komatsi Abangpi Aronadoi Ration Card Hemso PM Kisan Kelong Lema Pu Ajay Mek B Ponsi Klardak Alamthe Beneficiaries Atumpen Chethan Chimumpon Rongkhang MSC Long Bison Bepen
puthot rat athing no lam the pachini pon ke ration card arona do hem so hei hui kilong le atum do an atum sitami prabjin pen pechok ji aphansi bor ipon po lasi kadokove rat atum sitami document samukha abangke kechok lim nangji athe kidam tang rat chari ahud asonra offline pukali det non rat chari asorkar abangke ang tonta online akam saide ajok document sabangke sik et pen amen akur hei hui setami choklim nangji pusi rat athing no pachini pon Mayalong kachitong MAC Long Bison Bay VDC Chairman Khonsing Tokbi WKADC President Radip Ronghang Board Chairman Dilal Hasnu Moniram Teron Lapen Ari Sangho Atum Chitongdun News Text Report Karbi Anglong News Channel Inilah sebuah program yang kelaknya litung kacimhonai India Prime Minister Mingkan sirkap Prime Minister kecuali last May 30 ni lo. Halo so ni all India si la so program bangke bang dagdo janu si 1 tarik pen 30an si pinia bangke beneficiary sammilan ladak hanokrok mini studio malong sini litum la beneficiary la pen district tuli la pen dak rok hang mondol la pen beneficiary tu bensi la so lam si chingbai si tham berapa tuhan dung PLA puthak na tu nanti ni petini tu la si la hello la tum la ni tum BJP सरकार के बैंक पेन तो पिछले रात तुम के लॉन्ग में इन्हें PM किसान उरुनोदय रेशन कार्ड तालो ला पेन डेवलपमेंट ना पुथा है बैंगाने सी विकास होती है ला सोडंग के लिए बैंक के तो सोन सी ला है बेनिफिशियरी तुम चकलम दुनी मारो ला है बेनिफिशियरी के भाग तो पिया डॉक्यूमेंट सुनेंगे मैं बुला है सी चेतान चुनुन को tapi sarhala ke damtangar ni tuliram bithung reng thamalong sok chili hai hui kero la ban la rongkhang ta ronji kula sok putha bode lela ni litum ani si la vikas thirtha vikas thirthar ni si rondelo bapu district ta secretary ta dolo general secretary ta dolo inke district long kisan morcha president secretary ta dolo mondola long president secretary ta dolo asi khala sud bank ke sok chili pen saini si long chola siapa modak pulo spray pen kala ke bucket hangra son ado la so bakke la sipinap si ronji tu muni la dontin han pacetang dontin ke pacetang oni lage ta mane abosu bang long kom hekti lasi tuning ke long to manang tuning bang ku kontelo tuning long to manang muning ku kontelo la ku te dontin ke cetang ke dak Kachongdat amen pen arloso chukat pon rabjui Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha sirkep amreng constituency arlo arnam teplong buraterang kachongdat dam amen pen bang apiso pen kadrabjui arnam teplong sarmen phangcho arong amikar buraterang aheba soraphan kachongdat dam jipu hema soraphan kachipu tekang atengke hemta thanga kamawe lasi nenang ingdat pidun po pusi ahema soraphan chithan tekang seta birta kilong atengke kangdat dam kali kadom ingleng pipensi chokadrabjui Buraterang ahem kachewangwe chiklo jonilo lasi KSA klembang pu atumaphan tuning ripon Buraterang lapen kadom ingleng pi atum aphan hem an pachewangji aphan nang cherabdun ikta pusi ningjepon ki kadrabjui atum rong isi asor lapen rong ke arnam tiplong phangcho arong pusi ningjepon lapen alangli hem adung het a ongso apiso kadom ingleng pi apenan abang jail ke dokok api kachongdat dam amen pen kat ira phidlo ahem pen chiklo jonni andolo lapen kachini atum atengke diphu matipung along si ke dopu alang litum ke kadrap atum ke buraterang abangke asomar bangpli pinso banghini lapen arloso ausumar atum bang ahem chidun thailo lapen kadom ingleng pi abangke asomar bangpho lapen non risomar ukorjang saidelo lasi madule alang litumaphan theklong pusitami alang litumaphan ahemalong pachewangji phansi ahemasor kajol phangchopi lapen rongasor pen perangke athengno ningjepon khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel inga dami pulo amasi langi dadalam lo yo ni kon bak dulo amare tiklo jani dok luba kuna loge da mela birta chilong manang ni ini dalu makangda dami pulo amare langi dalu mani ba langi bon busi jonghong bom lo langi dalu non bangge bang rong siar lengi tumbang thegam long lo bang ini si dukyom dam chom busi khabor silong lo
Bah ini dam cuma ni arlo so se kat pon. Amare arlo so ta dak belandi ban se dulu. Pon arlo so ta. Nang arlo so men nang li cinik ma. Nang fung leng pi. Itu nang li hema so men ke? Berat terang lo. Nang li tumu somar bangkwan lo do. Nang pli. Mas arlo tu macor tu thai lo non bah ini dula. Ante hapu arlo so tum hanang li cini pusipu hala tumu somar bangkwan lo. Kalau ampung leng bang follow sama itu klipu lu mati klipu semar non dadu dak juga cela ing dadam ji po prang nang litu manai puti kang prang laso nang litu laso prang nang tu la bang so suan pon pe prang kupin nang litu hemi siang mung ka bong duma ave bong e tenang litu malaso la bang so suan pon pe prang kupin nang che than de kang kang litu man dadam mi pulo dadam mi pulo na la kang dadam ji ma nang che than ma than e phun le ko da leng le leng kita nak tu sih nak kat peti. Ante labang soal soal kat ponjoi pukul sono nang litum nona pieci aci cini tu ke? Bang rong si soal kita gamlang tu sih nak than lo. Kuna loy kat pon tu ke? Oh di pu di mat kipung sih dam. Nak kita cengdat tu. No nang ni neng ke hang ko pilo ante las puthot jawang tu nang ji poma ko sono nang. Nan bani li bala tu nang tu kan nang neng ring lo mara nang pelong tu theri ma ku ke. Nang tu kan tu nang tu khari. Bang nang tu ya lo dah kaya hang kaya seperti tu nang tu lo. Thana ko pinin el tu lam hoi pijam dulu ma. Avela. Asi bala pinang kini di dunia tu lama. Nam cewang bek nang po ya lo bonang. Cewang bek nang po belum ni tahu semar panen kaya ding pidu hek dalam lo.